Pak, yeneng uli di Banjar Selat Tengah niki ngakal ke mengening ijanan tiang niki, Pak. Ring Riki ngaleran lurus. Lurus sekitar setengah kilo wenten belok kiri. Nggih. Belok kiri lurus ngelodan. Nggih. Ngelodan lurus sampun wenten tikungan ke kanan lurus malih niku nunan. Tembus di Campuan. Dan ngemenekan riko tembus di pasar Tampak Siring. Oh, nggih. Terus di pasar Tampak Siring niko kan pertigaan. Nggih. Di pertigaan niko lurus ngaleran. Nggih. Wenten patung siwo. Nggih. Ke kanan. Turun niko pun kentan turun ke kanan sekitar ben 200 meter. Nggih. Wenten malih jalan ngenunan niko. Oh. Belok kanan ngenunan kidek niko ampun mengening. Oh, kentan nggih. Ampun sampai di kentannya di tempat parkir langsung. Oh, kentan nggih. Sik semua Pak nggih. Nggih, suk semua.